Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke Kenhuon jong seng adventures, new trap off-roaders, ka balatip ringkot kum ka ahor. Kaban sepenlongi ke jingekop ban pen iya kasap nyak kali hakilum kiwa ya ke balatip kum ka 4x4 off-road challenge 2019. Kabaan sepenlong hak har setipak hari boy district hakan rio bat new trek mentau nai luar arajar khat kendai. Ya kini ke Kenhuon kalapen bena ling baki nong patai kubor hakalai trek mentau nai luar arajar khat kendai ha Shillong Press Club. Ha po ka jingelam jong presiden jong ni keseng ubak Didi Umdor layat hu ba kini kesien ke balai nadu plus tang pelong kini Jacob bat ha kini Jacob kini shimenta kin dai tang na kini jela Meghalaya handai an pediang ye ki bana ki wei ru ki jela jong kari ka bairung na kamenta ka wei ke kali ha kini Jacob kan long shipo jatun ka na kamenta ka wei kali kat ba na kamenta ki kin thai pat kan long san hajar tengka bat nak bentar kinongnya ki badai ki kentai ki bom dan kali ndai ki bakwa pat paneshi menta kani ke Kenhuon kala penbiang kali ru nak bentar jongki ya kinong job hakni ke Jacob na lor ka trofi on ai khusnam ru da ka pisa bat ka jing pulut nak bentar khusnam da ka pisa borok kan long arlak laipo hajar tengka ji don ji ni kalau mangin tim safi ba min don ka challenge ke de that la de ka first and second ke menta ke saya ka that off-road challenge kebetulan khas di Pak Sandro Nyo. Tega jingkwa ji kalau menpentip si peta si beri bro sepanggan sport baru boni kipat tip sepanggan jet sport kebetulan gumlo te yekot banyaweru kipat ba bagi nuan khas di Pak menyepet yang sport te keparu kamtam mengin lakshu on promote yang sport hakan yang state jumi. Te bersupai patai banyak yang niki kene ke jila ka mila hinta kadai ba la ka tang apo belong belong lum belong wa belong state te kali balatam ran di formil la panat ci tai jaka ana po Shillong jini hinta ai dang yuduna ki brio balong interest bai kene mata la dan license ila ya promote yang ka motorsport kubangi ai ka moto jini ku ba preserve promote but explore te kene event ngila ngita ishna be ka natural terrain ba try ni mesti GCB ni ya shnai konti banti ulumai gila ko pasti pak ba ni dan natural water makale kene ka mau bedelupa isit dengan kam degi kali kinala gidan te kimia kata ya kendo ni penjual kemarin te kaya la mundo jingi ke ni ka ban IT ki beriu ka tip ba gila offer pengaruh ni penjual kelam degi preserve kelam jukwa pagi exam ni kong ni dan aku saw first year second year ni shim nak tang arpo bagi parlimen nak kibunan ki maka ni mlah lun pendat te matau senam bagi expect bang 2022 matau senam le kam tam ya pen introduce ya ladies category ini akai lah kita hirup la macam dia ini ka sports along away naki sports kiba da people khat bha ki khamlong danger hak boleh yang henrai kinong yang kai pat kita penbiang ni ki tiar jingpong bajing ada kunki helmet ki gloves yala di yang tak kali jong piru kila don ki self recovery machine ada ki sakut ru kila ban recover dala di mo namar ki tracks ya ka bangin bu kilong lada pitip ka RFC rainforest challenge kilong similar ya tu. Te kini competitors ki bawan mat ni gila ban kampen tebit susu lada gede ki bajob nangi ladi ki bom job ru kin practice bat kin kam kiu si jerong gila ru ban point ke level ya compete ko RFC nampak ko RFC ha India ki set penong ko gowa manusna au guna egas te nakaliang jongi na po kastiap jongi 4 don regi competitors ki balai ko RFC nregi kermen ba napdeng jong ki youth jongi bawan ki 4x4 kin sami ngi kermen ba kin sami hakin gi snam ki banwan ki ban ya compete namar ke ka RFC gede ke international platform ya ka ba ya compete ki 4x4 vehicles ki nongel kai
Kiha ban long fit physically. Kiha ban practice wat ban mare step ro. Namar kiha ban don ke stamina. Driver and co-driver both. Kiha ban don ke stamina. Namar balai kiha kumu co-driver lelai uhaban mare nak we ke jaka uhaban pek kalenti singkin uhaban batai driver nang no banyan. Namar kidon ki cap ya ki ba. Driver umyo issue hangno kesaka kan you kidon ki jaka ki balong what ki ba katap what ka bonet driver he has to cross that river and see the level how deep it is. Come on sakawairu kidon ki jaka ya ka ba clear ba jeliu ya hadu kat nu ka jeliu whether that vehicle could still cross that or not. Lani kidon kam ya ka recovery da ka ba kun kam i winch ko driver de beri situ jumut driver aba ya da kai ke sports kumbala ong ba kani ka compare ban nak i pa sports kalau ha ka juga por very expensive sports ya ka ba pihak ban penbiang ni kali jongki nomor ba before by 4 ik ba tip kimdegi kali di batang spare parts and ban shina ya kiru kamde ka batang nya si bata ti kalian dulu lah kre kali bagi buan sekhmat bani si mata ketika ben juni kalau don ka price ni bagi lah kre nak ta juki boleh si jomba mon don kali kunong ilek ai nak kalian dulu di ahor ni lah ya pembet kali ba ya kino ki bakwa bani ilek ai kata kalau tangi kenthe ba te mental sedang ni perkap ni approach support the government group kembali pada approach ini last 2 years dengan 4 year in government group ini keban syahmat yang lakam klan lakam nang ban organize ya sega government group kasawan menerap dan mengiru bahkan itu ya kan dia bahkan dia ke sport ya 4x4 nomor kembali mentah 4x4 keempat dia sport bahkan itu ada government kembali no haki ni kembali no ni athletics dan ni football ke 4x4 ada mentah kalau ngat kan itu kebalong Gustomat yang kena 4x4 kan itu kiba session mentah berapa kadai kiba specifically baik nak mentah kadai ngajak berlekai kali itu kini dalam kiro cage kiba dalam safe tinggi lekai teteng kali kena kelar nilai nama dalam kiro cage kadai lekai hasrok berjalan race dalam manusianya rumah berkiu ki footpath kiu yang kata tinggi ni kuat ahi bagi nyelek mentah nomor 2 ke safety ya kiwe hiru ya berkhap safety ya dia berkhap nomor 2 gidan ki bayi ki basan ki be ki pa ki bayi ini de itu kena ru ki balong tu ki ko abin long ta long rush nomor 2 ki gidan si ki bri ru ki berawan jagi de ta rajaya ki ru dan si ki pa ki bayi basan ba basusi rajaya ki ba gumlu tingin ko bagan dar kum kata kade ni ko akan perbuat bagi sport kade bersutumat malong ki sport kadang for kadang tak macam bersetumat malong di sport kemudian dia bang berseluruh lagi perhal surah hal tiga sekian bagi nyak rumah kita ada message